abusuafo mo bibi akwa baba Sudaman sika fie so ana Sudaman TV so komodi na subscribe to channel no like video no share so the be add phone so na sabeka video ni bi ni na tini e dia bom. Yes, ene Saturday na yenhwe de wofo anopa game no Nla Vag Saturday. Yes, na abusuafo misrawo no bon kaye kakra se so request for machine misrawo machines no are ready for distribution into bomodin say obe get in touch with me and pay na yamama sa account dia na all right nti yenhwe the offer Nla Vag Saturday no Nla Vag Saturday. Okay, yenhwe setup we transfer from national to Vag Saturday. Okay, international year 1966 event number 214. Me who saw to 30 center box position and on the ball 7. Good. Into 1, 2, 3 and me who saw to 10 ewa. Good. 1, 2, 3 and over 2 89 39 center and fourth positions. 89 39 positions into a two-way position and on the ball 77 into 1, 2, 3 and over 2 10 into 1, 2, 3 and over 2 39 89 positions. We are pe and 89 will repeat here. Edika 17 46 89 17 46 89. Good. Enti owie pe dia ene ose yemfa event enkodi. Good. Na ha we saying 30 center box position no ose yemfa namla free banker yemfa nkodi 1 to 90. Ose yemfa nko against 1 to 90 30 or run against 1 to 90. Good. Inti yere ko 1 to 90 de ene yemfa nko twa 76 90 76 90 30 76 90 30. Na misra se ubabo modern no de ka pay me event no de ka pay me event no o pay me event na fe wayi 30 76 90 etwa egum 30 76 90 na watwa ede egum enso ewo ho kama ede aman. Good. Yam here current of Nla Vag Saturday no. Yam here current of Nla Vag Saturday no. Into obaha event number 84 me hu so to 30 center box and on the ball 77. Good. Into 1 2 3 and over to 10 ewa ha. Into 1 2 3 and over to 89 39 89 center box 39 fourth box positions 89 39 positions. Good. Into a wepe and over to 17 46 89 to 89 one repeat enkutwa 17 46. Nti wawe dia ene ose yemfa event we enkodidi ose yemfa enkodidi. Yes, national say yemfa enkodidi kwa. Good. We are near another setup be from same national na be another setup from same national na be yes you hop and pay. We see a year 2006 event number 2281 a machine program hands of me who saw to 4215 and our servo machine 3872 we are pe and over to 47 into we 47 1 2 3 4 and over to double five and our servo 68 at machine
68 at machine. Owe ya ape ena obeto 3737 4646 ena 17 37 46 17 ena wasevo single 8 last box machine position enso ewo ho kama ede amayen waseti amayen kama nti wase owe dia ono nso se yemfa event enkodidi ono nso se yemfa event enkodidi good na hasen obeba no na ye 76 na ye time no wa ha no once oba first one is so 30 76 90 obeba ha no na 76 no osaji na so pampe na 90 no na ne counterpart 45 no dem ho man. Yes, na hasen me pese ye be peke 76 65 63 76 65 63 edi na ye peke 65 63 obon so oto sa ma ewie no 1 2 3 obaba na 65 63 no omumie no omajampo abeguha before then no 65 was a repeat by machine and sana following week or the betwa 63 no ewo other side here. Yes, or the betwa ewo ha no sa kama enti sa event yi so eso ye kama papa eso ye kama pa enti misraw emane ntumwie no abeka se o so jaman kan misraw se ubetwa bi na wadi bi twa bi di. Yes, obi dabia ya na me kan se lotuska enye ba akofo na edi nti ye kirewa abana na nso wabomodin atwa bi se de be ya obinya kakra ede ato botom. Good, enti ye beka event ni mienu abom se de dabia ya na ye no ye beka event no emienu abom na ye yi ye best 5 ye best 3 ena ye best 2 dalet sa pepepe ena ye be ye no. Good, enti sei na ye kaboma eba be ye so ye kaboma ye ba benya 9 numbers pair ye ba benya 9 numbers pair. Good, enti nya 9 numbers pair ma na afi ye yi ye best 5 30 76 90 63 65 ne ye best 5 no enso ewo ho kama. Yes, ye wi a ne ye best 3 ye be ko for 30 76 and 90. Yes, ye best 3 e be yi ewo ahanso eno no ye wi a ne ye 2 dalet ye be ko for 30 76 and ye be ko for 30 free ball and 30 76 na ho dem ho a obetimi bia against akwa against 1 to 90. Yes, 30 free ball. Yes, because we in jumping no I am a position to jump no 30 no and jump from center box winning and family no come up say obetimi ayeduma ewo ho. Yes, nti bomoden na twa bi nyame kan ho men kwatenti ahodi wo mu. Yes, na mesa kai wo se so pese utwa any NLA game bia emfa ba bia so beba so jaman ho wo de ya list ni nyina na fa send yen ye behwe ne atwa ma kama. Yes, nti wo pese utwa any NLA game bia emfa ba bia na so be ya list ni nyina na de WhatsApp wo number we so 0593673300 0593673300. Nyame kan ho o men kwatenti ahodi wo. Bye bye.